Nshuti bakunze ijwi ry'Amerika turabasuhuje. Reka mukurikire amakuru y'ijwi ry'Amerika mukunda muri benshi. Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshyimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 i Kigali no kuri FM 93.3 i Karungi, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Dore ingingo nkuru twabateguriye: inama ihuza intumwa z'umuryango w'Uburasirazuba bwa Afurika EAC n'iz'umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika SADC ziteraniye i Dar es Salaam muri Tanzania kugira ngo zungurane inama ku kibazo cy'intambara ibera mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abanyeshuri b'abakobwa biga muri kaminuza y'u Burundi bafatanya kwiga no gukora imirimo inyuranye mu mujyi wa Bujumbura. Baragenda nyambari kujya guhereza amatafari abafundi baba bariko barubaka bakabikora canke ari kuvoma bakavoma. Ni mu kiganiro cy'abari na bategarugori, ikaze mu makuru y'Iwanyu mu Ntara. Inama ihuza intumwa z'umuryango w'Uburasirazuba bwa Afurika EAC n'iz'umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika SADC ziteraniye i Dar es Salaam muri Tanzania kugira ngo zugurane inama ku kibazo cy'intambara ibera mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga barategura inama y'abakuru b'ibihugu by'iyo miryango yombi izaba kuri uyu wa gatandatu. Umuvugizi wa Presidence ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabwiye ibiro ntaramakuru Reuters ko Perezida Tshisekedi azitabira iyo nama, ariko ntiyavuga niba azajya muri Tanzania cyangwa se niba azayikurikira hakoreshejwe ikoranabuhanga. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ayitegerejwemo kimwe n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres. Urukiko rwa gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwasohoye impapuro zo guta muri yombi Colonel Nanga uyoboye urugaga rw'abarwanya ubutegetsi bw'icyo gihugu Alliance Fleuve Congo. Fidel Nyongabo. Ubutungane bw'igisirikare cya Kongo bwagiriza Colonel Nanga ko atahagaritse ubugizi bwa nabi burimwo kuboreza igufa abantu, kandi ivyo vyose vyakozwe arorera. Umutahe watewe kw'igikumu n'umucamanza Colonel Mbuta Muntu Parfait usaba ko Nanga ahagarikwa bidatevye akarungikwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Colonel Nanga yahoze ayoboye urwego rw'igihugu rwigenga rujejwe gutunganya amatora muri Kongo. Muri iki gihe ayoboye umugwi AFC, akaba akorana n'umugwi urwanya ubutegetsi M23. Abagwanyi b'umugwi M23 baherutse kwigarurira igisagara ca Goma. Abategetsi ba leta ya Kongo bagiriza Nanga ihonyangwa ry'agateka ka muntu, harimwo kuboreza igufa umuyobozi w'ishure mu gihe c'ingwano hagati y'igisirikare ca leta n'umugwi M23. Ingingo ya leta ya Kongo yo gusohora umutahe wo guhagarika Colonel Nanga yerekana twigoro tw'ico gihugu two gukubita intahe mu gahanga abafise uruhara rukomeye mu ntambara imaze igihe kirekire muri ico gihugu. Ndaco Colonel Nanga canke abamuserukira bari bwishure ku vyerekeye umutahe wo kumuhagarika. Urakoze Fidel Nyongabo. Umunyamabanga wungirije w'umuryango w'abibumbye ushinzwe kugoboka bari mu kaga Joyce Musuya yasabye ko hashyirwaho uburyo bwo guha umutekano uturere dukeneye ubutabazi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu Burasirazuba bw'icyo gihugu, cyane cyane abasivile bakarindwa, amategeko mpuzamahanga kubahirizwa, cyane cyane iyo hari aho ahonyowe hakurikijwe igitsina. Mu kiganiro Joyce Musuya yahaye ijwi ry'Amerika mu rurimi rw'igiswahili yifuje ko ikibuga cy'indege cya Goma cyafungurwa kugira ngo kinyuzweho imfashanyo ikenewe cyane. Yasabye kandi abaterankunga kongera amafaranga akenewe gukoreshwa mu butabazi. Yashimangiye ko umuryango w'abibumbye
uzakomeza gutabara bari mu kaga ari nako ufasha mu gushaka igisubizo gihuriweho n'abayobozi bo mu karere hamwe n'umuryango mpuzamahanga kugira ngo haboneke amahoro arambye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Umutwe wa M23 washyizeho ubuyobozi bushya buzayobora ibice uyu mutwe umaze kwigarurira mu ntara ya Kivu ya ruguru. Inkuru irambuye Jimmy Shukrani bakomera. Aha turi ni kuri Stade de l'Unité iherereye mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ubuyobozi bwa M23 bwakoreye ibirori byo kwerekana ku mugaragaro abayobozi bashya bazayobora ibice AFC M23 yamaze kwigarurira. Umubare munini w'abaturage bari bitabiriye iki gikorwa cyane ko byari byatangajwe ko nta kazi gakorwa mu masaha ya mu gitondo kuri uyu munsi. Ahagana saa 4 n'igice nibwo umuyobozi w'ihuriro rya AFC M23 bwana Corneille Nanga Yebulo yageze kuri stade ari kumwe n'abayobozi batandukanye ba M23. Hari icyo yasabye kibanze. Tunataka unite, tunataka vivre ensemble. Ukeneye kubaho mu bumwe kugira ngo twubake igihugu cyacu. Tugomba gushyira hamwe tukubaka igisirikare cyiza gifite discipline, kandi ibyo byose tugomba kubigeraho vuba na bwangu dufatanyije namwe abaturage. Mu bayobozi bashya batangajwe harimo uzayobora intara ya Kivu ya ruguru bwana Bahati Musanga Joseph, uzwi nka Erasto Bahati, usanzwe ari umujyanama wihariye wa General Sultani Makenga uyobora igisirikare cy'umutwe wa M23. Uyu yongerejwe n'abandi babiri barimo Willy Manzingarambe wari usanzwe ari umuyobozi wa diaspora ya AFC M23. Uyu akaba ari umuyobozi w'intara wungirije ushinzwe politiki, imiyoborere n'ubutabera. Undi ni Amani Bahati Shadrack, umuyobozi wungirije ushinzwe icungamutungo n'ibikorwa by'amajyambere. Uretse abo hashyizweho kandi n'abayobozi b'umujyi wa Goma barimo umuyobozi w'umujyi, abayobozi ba komine ebyiri arizo Karisimbi na Goma. Muri ibi birori hashyizweho kandi n'abayobozi ba teritwari za Masisi, Nyiragongo ndetse na komine ya Kirumba, agace ko muri teritwari ya Lubero ubu kigaruriwe na M23. Bwana Corneille Nanga yatangaje ko kuva mu ntangiriro z'icyumweru gitaha inzego za leta uko zakabaye zigomba gutangira akazi. Amashuri y'inshuke, abanza, ayisumbuye ndetse na za kaminuza nabyo bigomba gutangira vuba na bwangu mu cyumweru gitaha nk'uko byemejwe n'uyu muyobozi. Nyuma y'uko aba bayobozi bashya berekanywe imbere y'abaturage, bahise berekeza ku byicaro bikuru by'intara ya Kivu ya ruguru, aho buri wese yeretswe ibiro bye. Aha ni ahari hasanzwe habarizwa ibiro bya guverineri wa Kivu ya ruguru. Twabonye umwanya wo kuvugana n'abaturage bari bitabiriye ibirori, batubwira ibyo biteze. Tunapenda amani ya kwanza, naingilia watu sana na kubaka bya vile. Icyo dukeneye ubu kurusha ibindi ni amahoro arambye. Abagore twafashwe ku ngufu, abandi bahura n'ibikorwa bibi bitandukanye. Ibyo ntidushaka kongera kubibona. Icyo dusaba abayobozi bashya ni uko batugarurira umutekano. Kuba M23 ishizeho abayobozi bashya ni igikorwa cyiza cyane. Njyewe ngiteye inkunga, ariko badushakira umutekano urambye. Kwizera neza ko bazi ibi twanyuzemo kugeza ubwo bageze aha ngaha. Wetu wanasema na wanashatugombola nini kila kitu. Ubu buyobozi bushya bushyizweho nyuma y'iminsi mike gusa umukuru w'igihugu wa Kongo nawe ashyizeho umuyobozi w'intara wa gisirikare General Somo Kakule. Ni mu birori byabereye mu mujyi wa Beni nyuma y'uko M23 yari imaze kwigarurira umujyi wa Goma ari wo murwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru. Jimmy Shukrani bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Mu Rwanda umutangabuhamya Boniface Nzabandora ushinja abayoboke b'ishyaka Dalfa Umurinzi gushaka guhirika ubutegetsi bw'icyo gihugu kuri wa kane haswe ibibazo n'impande ziburana mu rukiko rukuru. Yabwiye urukiko ko yafashe amajwi bagenzi be batabizi mu mahugurwa bakoze akayashyikiriza ubugenzacyaha. Kigali, Eric Bagirubusa. Buri munyarwanda wese ukunda igihugu yagombye kuba afite ubutumwa bwo gukumira ikibi kitaraba. Bwa mbere nashatse no kubivamo umutima urambwira uti bigumemo wasanga harimo ibyaha. Ayo namwe mu magambo umutangabuhamya w'ubushinjacyaha Boniface Nzabandora yabwiye urukiko rukuru nk'imwe mu mpamvu zamuteye gufata amajwi bagenzi be batabizi bahuriraga mu ishyaka Dalfa Umurinzi akajya kuyabaregesha. Nzabandora yinjiye mu cyumba cy'urukiko yambaye ishati ya karokaro mu ibara rya pink, yayitebeje mu ikoboyi y'umukara n'inkweto z'umukara. Urukiko rwasabye Nzabandora kubanza kuraranganya amaso mu baregwa, avuga ko bamwe muri babazi abandi atabazi.
yavuze ko bamwe bahuzwaga n'ishyaka FDI inkingi ryaje guhinduka Darufa umurinzi rya Madame Victoire Ingabire. Uyu yabaye intandaro y'impaka hagati y'abunganira baregwa n'ubushinjacyaha. Gatera Gashabana yasabaga ko atafatwa nk'umutangabuhamya kuko Nzabandora yiyemereye ko yabanye na bamwe mu baregwa mu ishyaka kandi ko yari umuyobozi. Gashabana yamusabiraga kuba umutangamakuru. Gashabana avuga ko mu bugenzacyaha Nzabandora yemeje ko yari yungirije Ingabire Victoire mu buyobozi bw'ishyaka. Urukiko rwavuze ko ntaho Ingabire aregwa mu rubanza yewe n'ishyaka rye. Bwisunze itegeko ry'itangwa ry'ibimenyetso mu nkiko, ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko nta miziro busanga afite. Bwikomye Gashabana gushaka gutinza urubanza ku bushake. Urukiko rwanzuye ko ibyavuzwe na Gashabana yabivugiye mu gihe kitari cyo. Rwavuze ko iby'amasano ashingiye ku mitegekere y'ishyaka Nzabandora yagirana na bamwe mu baregwa bitambuza kumutangabuhamya. Nzabandora baba baregwa abunganizi babo mu mategeko n'ubushinjacyaha bireba bamusimburanaho bamuhata ibibazo by'umusubirizo. Yavuze ko mu bihumbi 2019 yabaga mu rugo kwa Ingabire ashinzwe kwakira abarugana ariko atabasha kumvikana n'abavuga ururimi rw'icyongereza. Yavuze ko yasabye nyirabuja kumwishyurira amahugurwa mu rurimi rw'icyongereza ariko kugira batandukanye atari yagahuguwe. Yavuze ko yamenye amahugurwa bagenzi be baregwa ayabwiwe na Sylvain Simomana. Avuga ko yamusabye amazina y'amahimbano yagombaga gukoresha mu mahugurwa, anamubwira ko yashaka umunyamategeko wazamwunganira igihe baramuka bafunzwe bimutera amakenga. Asubiza ku mpamvu yamuteye gutanga amajwi y'ibyavugiwe muri ayo mahugurwa, Nzabandora yavuze ko yasanze ari amahugurwa ku mayeri yo guhirika ubutegetsi. Yavuze ko buri tsinda ryahugurwa gukwaryo nyuma hakazarebwa igihangayikishije abanyarwanda muri rusange. Mu magambo ye Nzabandora yavuze ko bari bafite gahunda yo guhagurukira rimwe bagahirika ubutegetsi bitaga ubw'igitugu bwa Perezida Paul Kagame ndetse n'agatsiko ke ka FPR Inkotanyi. Urukiko rwamubajije ku bindi byamuteye impungenge muri ayo mahugurwa. Yasubije ko ishyaka Darufa umurinzi rya Victoire Ingabire byarimo kuvangura abaturage no guhungabanya ihame rya demokarasi. Yaba Gashabana nabo yunganira biko mu mutangabuhamya ko yivuguruza. Mu bugenzacyaha yemeje ko yari yungirije Ingabire Victoire mu ishyaka, none mu rukiko yabigaramye avuga ko yari yungirijwe na Justin Bahunga wo muri FD inkingi. Yavuze ko icyamuteye gukomeza ayo mahugurwa yaragambiriye gukomeza kwegeranya ibimenyetso bigize ibyaha. Gashabana yabajije uwari yahaye Nzabandora ubwo butumwa bwo kwegeranya ibyo bimenyetso. Yamusubije ko buri munyarwanda wese ukunda igihugu yakagombye kuba afite ubwo butumwa bwo gukumira ikibi kitaraba. Umwe mu baregwa yabajije Nzabandora impamvu mu majwi yatanze ntaho yumvikana kandi ari we watanze igitekerezo yo kunyura ku bazunguzayi bafatwaga nk'umwanda bakabakangurira kwangaga gahunda za leta. Yavuze ko atari ihame ko buri wese witabiriye amahugurwa atanga igitekerezo, ahakana ko ntacyo yatanze na cyane ko atahamanyaga n'ibyakorwaga. Bamwe mu baregwa bakavuga ko ubuhamya bwa Nzabandora ubushinjacyaha bwagize uruhare rwo kumuyobora uko abutanga. Umucamanza akibutsa ko mu rukiko nta ntambara ahubwo hakora ibimenyetso. Nzabandora avuga ko ibyo bari bigiye mu mahugurwa bagombaga gutangira kubishyira mu bikorwa ku munsi wa Ingabire Day. Gashabana yabajije icyizere Nzabandora yari afite cyamuteraga kumva ko amajwi yafataga bagenzi be batabizi azakirwa nabo yashyiriye. Yasubije ko icyizere yari agifite rwose, ati n'ikimenyimenyi byarakiriwe. Bivugwa yuko icyatumye Nzabandora ava kwa Madame Ingabire ari uko inzego z'umutekano zamusabye kujya gutanga amakuru y'ibibera kwa Ingabire. Ni ikibazo Gashabana yashatse kubaza ninde ubivuga, nuko urukiko rwamubajije. Urukiko ruti byandikwe ko icyo kibazo kitemewe. Gashabana nta kurya umunwa ati binandikwe ko uburenganzira bwo kwiregura bwahonyowe. N'imvugo yarakaje bikomeye umucamanza ati ntibyemewe byandikwe ko Gashabana asuzuguye urukiko, ahita yicara. Uyu Nzabandora yahoza kuri ishyaka Darufa umurinzi mu ntara y'Iburasirazuba ari naho akomoka. Amakuru dukura ku isoko zitandukanye zizewe kandi zuzuzanya atubwira ko nyuma y'urupfu rwa Anselme Mutuyimana wabanaga na Ingabire Victoire, Nzabandora yagiye kumusimbura kuri serivisi yahagaye Ingabire. Isoko z'Ijwi ry'Amerika zikemeza ko Nzabandora yasabwe n'inzego z'umutekano kujya atanga amakuru y'ibera kwa Ingabire, arangije ajya kubibwira nyirabuja bituma Ingabire agira impungenge amusezerera ariko ntiyamwirukana mu ishyaka. Ababikurikiranira hafi bakemeza ko mu kujya mu mahugurwa na bagenzi be yarangiza akabafata amajwi batabiza akajya kuyabaregesha kwari ukwihimura kuri Ingabire Victoire kuko hari ibyo yamuvukije atarakibona. N'urubanza umunyapolitiki Victoire Ingabire akurikirana yicaye hamwe bucece inzego z'umutekano zitamukuraho ijisho. Bagira ubusa Ijwi ry'Amerika i Kigali. Mu kiganiro cy'abari n'abategarugori, abanyeshuri b'abakobwa biga muri kaminuza y'u Burundi bafatanya kwiga no gukora imirimo inyuranye mu mujyi wa Bujumbura, harimo akazi ko kubaka bahereza amatafari, kuvoma, kugurisha intete za telefoni n'ibindi. Ibyo byose kugira ngo
bashobore guhangana n'ubuzima bukomeye. N'ikiganiro mwateguriwe na Thierry Ndayishimiye. Ingingo zagiye zirafatwa na leta y'u Burundi kubijanye n'agafashanyo kugira umunyeshuri w'umuhungu canke w'umukobwa ashobore kwiga kaminuza. Bamwe bavuga ko zibasubiza inyuma, muri abo benshi n'abakosa amazu hanze y'ikigo ca kaminuza. Aba ni bamwe mu baba ku mutumba wa Gweza muri zone Muyira ya komine ya Kanyosha mu ntara ya Bujumbura, bavuga ko ata mwanya baronka wo gutegura neza ivyigwa. Hariho nk'abo usanga twiga nk'ubu bakubwira ati je nk'ubona biblioteke yabo nta niyonzi kubera ata n'umwanya banabironkera. Nka je ndayibona gusa nta niyo ndinjira kubera mbona ata n'umwanya noronka mvuga ati basi no tora n'igitabo cyo gusoma. Nk'ubu udandaza rimikaje ari umuntu yakubwira ngo jya muri biblioteke kiretse baguhaye teravuza gukora uko uvuga ati hana ho ndaza kuyoberwa urashobora kugenda ukabisoma hamuhejeje ibyo ukora ugaca wigira rero kwironderera nawe utwurarira. Uyu munyeshuri avuga ko bibaye ngombwa basiba kuja ku ishure kubera ubuzima babayemwo bwo kwigwanako kugira ngo baronke ico bafungura. Rero no kwishura urashobora gusiba no kwishura ukavuga ati ko ndose ntahantu nkorikiye reka ngende mbanze ndayace hanyuma ndagaruka. Baragenda nyambari kujya guhereza amatafari abafundi baba bariko barubaka bakabikora canka ari ukuvoma bakavoma. Uku kuja gukora aka kazi ko kubaka bavuga ko babyize bashitse muri kaminuza kugira ngo bashobore kuronka ico rikesha. Base nko kubigera nk'abashora base nko kwihandukiza gukora nk'ikiyede base kujya kubatira amatafari nk'ahantu bariko barubaka kandi atari byo baramenyera ivyigiye no kubera ubuzima bugoye. Hari abandi nabo bakora akazi ko kujisha inkoko n'ibisimbo, abandi bagakora akazi karimwa ko kudandaza za inite yo mu matelefone canke rimikashe. Abitaho kwiyungunganya mu gukora ububuzi si bose, kubw'ivyo birashikana batahugwe na bagenzi babo. Uyasanzwe yiga mu gisata c'indimi akanajisha inkoko n'ibisimbo agira ati abenshi bakubwira ati ubwo buzima nubwo abantu baruguruti nawe umengo nturagera mu gisagara. Cere nanje ndababwira ati igisagara ni mu mutwe mwese abazi carondera. Wowe nyamba ubona hari hakazi utokora uri mu gisagara je nanje ndagakora kubera mbona akamaro kavyo. Hari abavuga ko baza muri kaminuza y'u Burundi batazi ubuzima bubarindiriye. Audrey Uwindemeye amaze umwaka yiga mu gisata c'iterambere rusangi. Numva ngo kaminuza y'u Burundi jirumva sininzingo byo gupanga nkuko numva ibyo makampisi nubwo ntabitahura je ninzingo dushikira nko mu makampisi bakatumenya nka kurya ko muri NTARA. Shitse renca numva ngo ivyo gupanga rero nk'ivyo gupanga nta ivyo narinzi nyene nagiye kuvyumva shitsina. Nk'ubu dizi bitezerageze nk'ubundi ko ndapambana yuko nganje gusoma. Mwishira hamwe mukenyezi menya harimwe mu yaharanira agateka k'abakenyezi basaba leta kugira ico bakoze kugira ngo ntihazobe ubukene bw'abakenyezi b'incabwenge mu gihugu. Uyu ni Floride Nahimana arongoye iryo shira hamwe. Leta irakwiye kuraba abana babigeme ukuntu kuborohereza kurusha abahungu ariko nukuraba ibibereye. Leta yogerageza ikaborohereza mu vy'uburara tukareka kwama tubona ku gitigiri c'abagabo arico kiba kinini cyane mu makaminuza kurusha abana babigeme. Kukabanka k'ubuzima bugoye ku banyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi buratuma abanyeshuri babigeme badashika ku ndoto zabo. Minani Jeanne yiga mu gisata c'amategeko mu mwaka wa 3 avuga ko bo batanguranye mu mwaka wa mbere hari abaciye baja kurongorwa maze abo bubakanye ntibasubira kuborohereza kugira ngo babandanye amashure. Bamaze kugutwara nk'ubari nk'umuntu yize imanite mwati subire kwishura aho ati Johana arayize kuko usanga basanga subire kwishura. Hari nk'abagenzi bacu twiganye guhera mu wa mbere tugeze mu wa 3 tukatakiri kumwe bagiye bagira kubaga nko mu wa mbere nyene mu wa 2 wamaze none ntuzogaruka tije umugabo yaranyankiye ko yatize kaminuza namba ati naje sinokure ko gumubandanye naje ntize kaminuza aciye master wabaye nk'umuntu akomeye nko ministre nk'akarorero gasanga bigarukira aho nyine amashuri yawe ahereye. Umwe mu bashinga amateka b'abakenyezi Mutezi nka Efrazi ari mu mugambwe CNL wahora urongowe na Gatogwasa avuga ko na politiki itorohereza abavyifuza kugira ubuvugizi kuri ico kibazo. Nakubwiye ko tudatahura ikibazo co kimwe naho turi abakenyezi gihanze abakenyezi misi yose ni yangorane y'imigambwe tuvamo. Je sinovuga iki ni yangorane yo kumva kwamamwa bwabwoba uvuga ico utegetwe n'abakenyezi bake bubahuka ngo bavuge. Je ngize manda zibiri kera batwita basaza canke ivyihevye uvuze mpengura hangaye abantu ariko n'uburenganzira bwacu twebwe dufise amamisiyo yo kuvugira abadutoye gutora amategeko kuba serukira uko bikwiye dusemerere ibimenyesha amakuru musemerere natwe dusemerere turabe yuko ubwo Burundi
Burundi bw'ejo bofatwa neza hama bakazodukorera mu ngata bafise ico bashobora kuvuga. Ibintu biruko mu gihe amakuru dukura muri kaminuza y'u Burundi avuga ko abanyeshuri b'abakobwa biga muri kaminuza basanzwe ari bake ugereranije n'igitigiri c'abahungu. Muri kaminuza y'u Burundi baharugwa ku bice 21% mu gihe muri kaminuza zigenga naho bari ku bice 38%. Ibyo biruko mu gihe abakobwa haba bari benshi mu mashuri yisumbuye kuruta abahungu. Umuyobozi mukuru ushinzwe ubuzima muri Afurika yandikiye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio agaragaza uburyo ihagarikwa ry'imfashanyo za Amerika rishobora kugira ingaruka mbi ku buzima bw'abantu ku mugabane wa Afurika no ku ngamba zo gukumira indwara z'ibyorezo zishobora kugera ku banyamerika. Eje ni Mukankusi. Umuyobozi mukuru ushinzwe ubuzima muri Afurika yandikiye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio agaragaza uburyo ihagarikwa ry'imfashanyo za Amerika rishobora kugira ingaruka mbi ku buzima bw'abantu ku mugabane wa Afurika no ku ngamba zo gukumira indwara z'ibyorezo zishobora kugera ku banyamerika. Uwo muyobozi Jean Kaseya agira ati, igihe nabonaga amakuru ajyanye no guhagarika imfashanyo by'igihe gito narahangayitse. Ni gute dushobora guhangana n'indwara zihora zaduka niba tudafite amafaranga? Mu mpera z'icyumweru gishize Kaseya yandikiye abakuru b'ibihugu byo ku mugabane wa Afurika aburira ko hatabayeho gusiba icyuho kizaterwa n'ihagarikwa ry'inkunga y'Amerika n'igabanuka ry'amafaranga aturuka mu bindi bihugu bashyiraga mu ngengo y'imari ku mwaka abantu 2 miliyoni kugeza kuri 4 ku mugabane wa Afurika bazapfa bazize indwara zashoboraga kwirindwa. Uyu muyobozi akomeza aburira avuga ko indwara z'ibyorezo zizarushaho gukwirakwira hatabayeho gutera inkunga ibikorwa byo kuzihagarika. Agira ati, iri hagarikwa ry'inkunga ntirizagira ingaruka kuri Afurika gusa ahubwo zizaba no kuri Amerika. Kaseya mu mabaruwa ye yombi yongeyeho ko ubushyamirane bwanabangamiye ibikorwa byo kurengera ubuzima mu bice bimwe bya Afurika. Yavuze ko imirwano ibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagize ingaruka ku gisubizo ku ndwara y'ubushita bw'inkende, iseru na kolera. Kaseya ati, Amerika n'abandi baterankunga ntibagomba kwibagirwa amasomo yavuye kuri Covid. Iyo udafunguye amaso ku kintu kibera muri Afurika, dushobora kugira virusi zihinduranya zigakurura ibyorezo bikatugeraho twese. Urakoze Eje ni Mukankusi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Perezida Donald Trump yatangiye gushyira mu bikorwa umugambi wo kugabanya guverinoma yo ku rwego rw'igihugu. Toma Kamirindi. Guverinoma yo ku rwego rw'igihugu ifite abakozi bahoraho barenga 2 miliyoni, amagana muri bo bamaze kwirukanwa cyangwa guhagarikwa ku kazi by'agateganyo. Mu bimaze kumenyekana kandi abarenga 40,000 barashaka kwegura ku bushake bwabo, bashobora kandi kwiyongera. Abatazagenda ku bushake bwabo bashobora kwirukanwa. Hiyongereho porogaramu zimwe na zimwe zishobora kuvaho. Guverinoma ifite ubushake bwo kugabanya ingengo y'imari ikoresha ho byibura amadolari tiriyoni 2, ni ukuvuga miliyari 200. Nyamara rero imigambi yo kugabanya ubunini bwa guverinoma yo ku rwego rw'igihugu si ya none, yabayeho kuva na kera na kare, nk'uko Professor Justin Von yabibwiye Ijwi ry'Amerika. Yigisha siyanse za politiki muri Coastal Carolina University yo muri leta ya South Carolina mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abaperezida bamwe bavuga ibyo kugabanya ubunini bwa guverinoma cyangwa se kugabanya ibikorwa byayo kuva Repubulika igishingwa. Mu by'ukuri ni Perezida wa gatatu Thomas Jefferson wabitangiye muri manda ze 2 yategetse kuva mu 1801 kugera mu 1809, n'abandi batandukanye bakurikiyeho baragerageje. Ariko twihuse tukaza mu myaka ya vuba, mu 1982 Perezida Ronald Reagan yashyizeho komisiyo y'abashoramari bigenga barenga 160 yiswe Grace Commission kugira ngo imukorere ubushakashatsi no kumuha inama ku mafaranga guverinoma yapfushaga ubusa no kuvugurura imikorere yayo. Iyi komisiyo yakoze amezi 18, yamuhaye imyanzuro yayo mu kwa mbere 1984 ivuga ko ishyizwe mu bikorwa yari gutuma guverinoma igabanya amadolari yakoreshaga ho miliyari 424 mu gihe cy'imyaka 3. Iyo Perezida Reagan yabashije koko gukurikiza, yatumye azigama amadolari miliyari 100. Indi myanzuro byibura 73% yaburiyemo. Imyinshi muri yo yari ikeneye kwemezwa n'amategeko ya Congress, inteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu. Ntibyakunze rero.
naho President Bill Clinton wategetse kuva mu 1993 kugera mu 2001 yagerageje kugabanya abakozi ba guverinoma yo ku rwego rw'igihugu ho 300,000 byibura byaranze, ahubwo umubare w'abakozi wakomeje kugenda wiyongera. None President Trump wafite umugambi wo kugabanyaho byibura 200,000. Uko byagenda kose Congress igomba kubanza kwemera bimwe na bimwe. Urakoze Toma Kamirindi, ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara. Mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo, dore umugani uyu munsi: umugore wa ntacyo bitwaye abyara umwana wampamagariraga iki. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshyimiyimana.